Dili lalim. Hi guys, I'm here at Skin Rev Ayumi CGY Get Uptown CDO, and I'm going to do something different today to my face. I'm supposed to have my ultra cavitation, but grabe man gud, kailangan gid siya og taas-taas nga preparation kay para kaangin ba murag swak gid sa mga requirements nga gipangayo gid before doing the procedure. So anyway, sunod na lang ng ultra cavitation. Again, I'm here in Skin Rev, Uptown CDO, located at VLC Tower. I'll be doing eyelashes extension today. O, diba? So, kung mayroon silang kilay is life, kay ma-define imong dagway, having eyelashes extension will define your eyes. Our eyes are the window to our soul. Hi. We will have our eyelash extension today. And, kasi mga, tawag na ako si therapist. Okay, our therapist for today is Miss Mai. Say hi, Mai. Okay, so what are the do's and don'ts for the eyelash extension? Yes, lie down. Lie down kita, of course. Then we close our eyes. Close our eyes. Then do not use any gadgets like cellphone. So do not use any gadgets or any electronic devices, gid. So picture lang gitaw niya agad, no? So so thank you so much for the guidelines. So yeah, let's go. And yeah, mag-inform lang di ko no that eyelash extensions are not just for women or not just for girls, but pwede rin po nato ni ma-apply sa mga laki, no? Sa mga laki rin, ha? Pwede rin po nato ni mabutang sa mga boys. So, ay magkaulogid, guys. When vanity strikes, then go for it. Dili lali magpa-eyelash extension. Wala kayo akong mata. Pero, lami kay tagpilok. So, yeah. I will be taking pictures sa final product. Final product yun. Ako lang yung pawala ko ng pula sa mata, no? The reason why yung namula ni siya, it's because ako mata magod kay mura imbis matulog na or mapiyong na mura siya kanang nagkang-ab ito. Muna gasulod dayon ang murag scent, ang smell sa glue ba. Kay glue mo gud siya, di mo siya simintuhon. So yeah, muna magkang akong mata gamay muna nasulod ang fume. So pero I'm good, it's safe. Ngani gini siya gyud. Kailangan kita mo antos gamay basta alang-alang lang yun sa pagpagwapa. Char! So, tiis ganda gini siya, no? So, I'll be taking pictures later. So, kita ninyo po sa ang finished product. So, thank you so much, Skin Rev Ayumi Cagayan de Oro. You may visit Skin Rev Ayumi at VLC Towers, Uptown CDO, and the other branches at Lipkit Kai Mall. So, yeah, thank you. So, after the eyelash extension, they will be giving you an aftercare manual, or do siya manual gil, mo siya kit. So, here it is. It comes with the guidelines and the brush. Yung brush is lalong. Ayan. So, tanaw na to ang lashes. Paklavan. Sharo ay ma-inlove ani. Ikaw wala ni dagan o paatik. Dili ni naadik pero